mua ona toe o whalofa ma whaatalofa atu i le swafa sisi le ese o tātou tapausili le langi tupu o le langi o le lalolangi malaloifo ni lalolangi o Yesu Keriso o tātou li mo lo tātou whaola e toi whātou lima tuai le tautua ma le unanga le Global Kingdom TV ia te oe sa mo le atunu pele i ona tūlanga whaalupe lupeina ia o le ata o toia ai whapenao na tātou au waifa tasi mamalu o le tuale nei asu. Ia e tusa ma le tātou whaamoe moe mo le atuoi le whaamalo ma le whaafitai whioi o le tala le lei i so se maota ma so se lawa i la autou tapua inga e maisi o la autou te talo leo leo whai e whio na e manuia whaiwa la mtanga o niva yasu. Ia e ale taita inga le atua e maisi o na nganga whasoasoni a te i tātou. Ia sa moa lo maia o le tātou porkalame nei o le tātou porkalame whaptoa ia e tusa o nisi fo i o fuafuanga lo loto o le atua pe o na iai le lau mua i au kilangi nei e maise ia o nisi fo i o whaataltal noanga e tusa ma le maa lo le atua taim nei ia le e mate whaatasi atu ma le fo mai ia sungai le whaafengainga ia kaliwaria tuinga mala ia o ia fo i o lo whai mataita i o le lau mua i au kilangi nei ia tātou lau mua le ia malamalama a Kape Bible College i papa toi toi ia stasi fo i o la lao tātou misiona o tātou a ngu tuspa ia o lo o tau tua au na i le tua le namalaina sungai fo mai o ia fo i o taita i o tātou whala pototonga le kalesio le malo le tua ia o le Kingdom First i le ngata i New Zealand nei Australia Samoa ia e whapea nisi o atunu o lalolangi ia wau atu iai le misiona e whaatalofa toi malanganga whaaloalo i la sunga i le li fo mai le vaenga o le aso ia se sau no ia sau whaatulima ia o mai mo whaafonga mai fo isi o tātou atunu i le nei vaenga o le aso malanganga whaaloalo. Whaateitere la wāna usunga Mike ia o no le avanoa ua maua mai le wana lava le loto maunalo ia ona o le avanoa ua whai ona maua mai whaatalofa atuai ma le ama ma le whaaloalo tele Samoa i tūlanga whaalupe pia ona saunoa lana uauna ia o le anu nuatu a whaatini o tau sala mai ele mamalu o le tātou tua le tupu siri o le langi ma le lanolangi tolo o fio i le menei tātou te whaasoai whaatalofa atuai i tupu mai e a mesi whai o tamali ima whailaunga o le tātou atunu leo whainga runga te tofi le tua so se whata whaitaulanga ia se o lava i e tupulanga la maoa o le tātou tunu so se vai panoa lava le nei ke lope o whaena au atu eila o nanga le tātou TV ia whaatalofa atu ia tātou uma lava i suafa manu malo o le tātou olii ia le tupu mamalu o le nei malo mamalu ma le whaavavau o lo talatalaina pea i le nei au o nanga ia whaatalofa atu ai ma le nganga whaanoalo lava i le nei vaenga o tai au After tele la sunga ile pula onga ya pula sunga fo mai ya tusa male fatulima fo ya fatalofa au mai mo fa fonga mai so tatu watunu aya lau tala le lei lau fainga luenga tofia le tua se yo ola vai tamunteine tu planga la lwa Samoa ma lo fa tai ya el tal tonunga lo mawalunga pe fa malo lunga le tua ya tama fa tai fo ile tua ne ya vano silile loto fa tai ia ua ai foi se tofa ia la sunga ile puleaonga ia e tusa foi o nei ava no se fa tal noanga ia wa lava le mission al tato la moi au kilang nei ia manisio tulanga e au na fa malama ma fa la tele foi o tato o nanga ni tausanga ma lo le so fo mia tu mai lo au ia tata fai fa ma lo lava lo sunga mai po le pule fo nei au nanga o le whaaftaia i le tua i avanoa o le memonia o avanoa le au maua ia o te tala o no lo whingalo wha le malo i na ia wha lau i lo pē le misiona pē o na sauno alo tātou ali ia wa o ngā luenga i wa mai tātou te whai i lunga le neifonga i le mai moni lau mi ia le atua ia i tātou nunga e tātele i la aloa e tusa ma le wha moe moe o le nei aso ele ngalo afia iso na vau
lau sunga i le pule aonga ia tapua inga nai tina ia lea fo ie wa ia tulunga o penga te whailangi ia maso o se platform o loa ngai atua i le tatou au nanga mo sila fia le tatou watu nuu o nei lava au nanga wa wha mea alofaina le atua i le tele o platforms e le ngata i lunga o le Facebook lunga o le YouTube i lunga o tatou website ia me se fo tatou app leo wa anga le lei mai fo i le atua i seisi la sanga o nitau sanga ia o platform suma ia le wanga ia tuail tatou tautuam la unanga wa lawa fa lau teleina o le fina ngalo le atua e mo le la fa tai tele tina ia heda tuinga mala ia o le tina fo i o lau mua ia mai se o tina ma tutua o fale tua o ila tau i o tutu i tua ona au auna ia wale alo faiva ona au auna i le fina ngalo le atua ia fa talo fa tu tapua inga fale tua mtina ia e asa moa wau i le neiva enga o le aso ia lau sunga i le pule aunga ia i le tel tonunga o le atanga i lo e tusa mali fa moi o nei aso ia le ia le motor power sila fia ona ia fo inisio lo fa fonga mai o sio tatou atu no ia ile i mai lo le lau sunga i le fo mai ia po lau sunga fo fa fe ngai ia le ona fata oto pesa wive fa ilo lo tangata ia e mai se fo i o le tulanga i le wala awina wa fa ngai fo i le tu nei wa engol so i fuanga lo tatou ia e tatou tele ia nga i lo tatou fa moi malanga fa lo tai ai lo suo mai ki o tai tenei e alo ele i ale tau tai ustai fo i tu so le mana onga o mai o lo ngoa i o kale varia fa pa ia tu inga mala o so matu ainga por tina por pele nei ainga o heda tu inga mala o au te sau mai le no ia mata go fiela leo sa napu ia o lo tina o lo tamara sa napu ia o lo tina o le malie ia o heda ia o tene o le motu sa lolonga ma fale spito ia to lima se ma fa na o mai le tua ia pe ana sa no na ona ia o lo ma fa ia nei le na ruenga le pole o nanga le tau le Kingdom First Ministries International ia o lo ngā ruei le nei taimi ma le fia ia ma le oli fa na ngolango fa mo atu i le tua ina ia me pe foi o mau tanga tau ni me fa ngā ruenga ia e fa lo tele ina foi le tala le lei o le mano le tua i ni atu no po tanga tau fa no o ia le o nanga ia e ve foi ne ava no pe ana tau na na o no pa u ia cha u ia na itinam tama ma tua ia o lo to i mo panga ia ma pa anga foi le nei o nanga ia fa ta lo fa tu ma le nganga fia mo fa no ia te utou mai se ona itina uma lava o lo fa fonga ma ve pa anga o nei o nanga ia le ri ma lo fa tai tele lava i la sunga i le fa fia ngainga mo le foi vaenga ia le leona tatou wanga i lo le fa moi o tatou por kalame nei aso ia mo le sila fia si o tatou atu nu e mai le ainga i le tala le lei ia o nei lava fa tal noanga o fa lau teleina o le misiona al tatou ia malama kape paipo college le ngata i le lalolangi ato ia e fa pitoa fo i mo si o matou lau moi au kilang nei ia tu ina atu leva noa mal fa alo i lau sunga i fa fia ngainga o lau sunga fo i pulea unga sa i fa ilo po le ale le faalinga o le moto fo i al tatou wa unga ia malona mafua anga wa a fuai fo i ona da ese fato fala inga i au na le tua ma o mai ele nga luenga fo i lau sunga le pule a onga po tai tai fo tatou lau mo ia tatou tele yanga ia tu le siva inga ta ua po ni fo silia tu samale tatou fa mo le aso after mai o le vaenga le pe o le avanoa ua mfai ona maua i nei vaenga le aso o le tatou wa onga le tau o le whaingoina o lo ma ngā rurua i mosunga mai o le ia mana malama a kape Bible College e lo fōua tō tele o sira fia ia le tatou onga tuspa ia le nei ngai o e o lo whātumu i ai ma whaururu i ai le nei a onga tuspa ia o sunga i fō mai o sunga ia ti mangeo i Hawaii i ma sunga ia Benjamin Williams i le lawyer i Wellington i o la uolo
fai u tai ulu o nei a onga tusipa ia. O le aonga le nei o le ia mamlama Kape Bible College i nei lava ia le Pasifika. Le ala o iei lona la le i papa toi toi. Ia le mātou te ngārulu e nei i le taimi nei. Mai le tausanga e luafi mareiva. Ia se ia o mai le taimi nei le umi o na whaanga solo mai ia le nei a untu sipa ia. O le wha moe le pe o le avano o maua. Ina ia whaalau i loa atu i lo tātou atunu i le pa ia manu o le tātou atunu. O ai lama o lo ia i le ngā nala o ia i le nau ina ia fo i le lia o ina i le upua le atua ua le tautua ina o le ngā luenga le atua. Ia o lo e tene maua o tu spa ia Moni lau. Ia o lo ia i fo i le nei tautua mle o nei o nanga e ma fai fo i o na o tau ina i lo soifua o le wha moe le nei a onga ia pea o le moto o lo ia ulu fale ina ia o ina i tonu o le tātou lau mua le nei ia o na ulu fafolea e whaatino le tautua i tonu o le kālesia na ulu fale me i tonu nei a onga o le wha moe ale nā pei fo i o na iai le taimi sa ta whato au fale te sa utu spo ia mai i le Samoa Bible College le Assemblies of God i Amerika Samoa ia o le maua le nei mai ko le mau fo i le apostolo Paulo le lua le Timoteo mta puelo fo i masulima ia vea i tātou mai e fia mai ia i le tua o le whainga nuenga i leise me mai na te vai tonuina ia le upumoni ia o le upumona i pe manino le titi mai le Whapretania study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, but rightly dividing the word of truth. Beila o si mauale na ia le fo i le whaia fo i ma whamanu ianga i le taita loto. Ia mata whamalosi e fo i nisi e whaino o ia isa taita so taita leo. Ina ia silafia e te tau o na o ina le leiso o le li i e tau ave le whamisiona. Amen. Telefo ia e tofu ata ngata mo na tu ngona pitai ia va tu sa o fo se na ngona nei aso ia fa yo e ia fo se o nanga ai o lo e nau ina ia mata ngo fie la o nang ia o le o ina le leile o pole tu o se tasilo va na sirin tau o le la vale un tu spo ia pe fo no le un tu spo ia le in pc le mate na lu ia le o va tu fo se tu o lalo ia sila ne iai ma whaafonga mai ia inisio vaenga tāua i fo i le o wina le lei o le ka le sia o le malo ia ua le whaasala la wina o le tala le lei o le malo ia le mai malo whaftai e moni le saunoanga i lausunga i le pulea onga ono le wawa aifo i le vai tau man le vai taimi le anga le lei mai o le atua o le vai tau o aunga tuspa ia wai pea baba ai vai taimi ia o tala i titi pea e anga ia tu tangata i Samoa ia pe o na Amerika ia o le te leo le wano le ua maua o mawhai i lava na o tauina i le ngai tau tonu pataita ingo New Zealand po Australia o Samoa ia te leo ni ewa no o tatala i le atua ma le nei whai tutoa pei fo i ona whaalongolongo mal tutoa i le nei vaenga o le aso i lau saunoanga o le wha moe maulunga le o le lau mua ia e le na o whaife au ia mo so se tangata o lo iai pia le ngā lala i le afionga le atua ia po o le tala le moni o le malo le atua pei o le tūlanga leo watoi afe i le pito lea o le sise no la un tuspa ia le tato iai e malie fo le saunonga e le na o le akape se un tuspa ia le iai taimil nei ia fo iai nisio tato a onga tua oi o lo iai au kilangi nei ia e se le mata ngo fie o le o ava noa watatala ele atua ia pe o le me ile le sata ua le tato faila unga le tato banko le tau sangaling nei ia te leo o aso ia pe sa vinga tangata ile a lo faila au o pisi tangata moni aso nonga mai e foi a vese fa fitai le ta nonga mai sunga le fa fenga e tawana ave pe fo ia te mi mo fa fitai sunga ia ri fo mai
ia o le saili malo ia le lea ua o mai ai fo'i ma whaamuni ai nai fo'i lo tātou fo'i lau mua whaatula ia fo'i lo tātou lau mua ia a mesi fo'i Samoa Amerika Samoa ma le larolangi atoa na alanga o lena e sa unoa i tūlanga lea ua tele a untu spa ia mai leo se bea tau te whaanoa no ai ia le tau te whaafitai ai awa i fo'i nisi e mana te wha kele le maua onga o le a pea fo'i o le whaupunga le o kele le mauroko e le leile kele o loko amen awa ele leile na e tātou te vava ai le tāua tele e na ia whaonga i nai le tō tele fo i le lau e urufale i aunga tuspa ia amen ia o se tala vata i tai e tusa o le mele na e tāua mai o le whaafitai fo i le o le ua le o toe ia toe aluanga i tutuila pe fo la vatua la uia ma le whaatai ta inga mai sa o alu i tutuila o au e no fo polu e sa tau whaila mai sacrifice maru i tutuila so e ai le diploma i tolu tau sanga amen ia na uma le tau whai mai i fiti e so e le pi e la tau le si tau sanga moni la ia le na mo fo siava no e tau whai fo ia ua i e so e le si o lea ua ai le tu so le mea o lea ua tasi ai mo wai o ia e fo i te pere whate te ingo le tātua au lea ua whaina mo wai diploma whaina mo LPA whaina mo wai le master ma nisi whaina o le whawhitai nei le tua le upe o whaina o fia me peo nei sa uroma i vi ele ali ma lo whawhitai moni la wale saunuanga ni vaingo le asu o se me taun tātou fia ai o se me taun tātou whaafitai ia i toi ina po o taitai fo i o aonga taitasi i o whaatula ia ele atua se fina ngalo o se tō whaama mau ia e tusa ma le fina ngalo le li ina ia whaalau tele ai le i o tātou whataltanoanga i nisi fesilita ua e tusa ma tātou lau mua nei tausanga o le ase tūlanga o iai le anga i atu o le tausanga mua nei tausanga o la fo i se sila lausunga le pulea onga le tūlanga lo iai le lau mua te minei mo le nofo sila fia le mamalo se o tātou atunu e mai se nisi o mai mua mai ia o lo iai pea le ngā lala lea po tausa ili fo i se a onga i whapena o whaalau te le malama i whina ngalo le tua malenga whaalua Aftai mai te lo le whaafitai atu i au ona le tua o lea ua whaatanga nei o la tau walo po pawhawhine ma tali i whaaleanganga ia e mai se fwe o nisi au ona le tua le mai na i whalitua o lea ua uru whale atu le taimi nei ua umana resitala o le taimi nei o lea ua uma le poloka mua tolu vai aso o lea lai a matana nei le poloka lana lua ia o lau se fulu fitu ia le au whai o le tausanga mua ma o se whainu mera i whaafitai ia le noto i le tua amen ai sa mātou mafuta le mātou komiti o lo taita ia le tātou a on ia sa te talo atu i le tua e fia maua ase o atu i runga se tolu se fulu ia o le whaafitai lai o mantua whao tātou wala au le tua mai se mea e lewa pe e se ilonga e kou se furu whawhakaira. Whawhakaira kua se furu a o kua fo i a. Ia a le whawhitai, o le lotu whawhitai lana, o le whingano leo leli. Ia ona o le whainu mera ua iai. Ia ma le amano na i whanau, e misa o au na le tua na i tamali i whaila unga le au taravou. O leo ua iai tono le senga le tausanga mua. Au se whamanosi atu mo se o whafonga mai, au lo iai lo nganga i fia, a o ina oi, te le o le avanoa. Amen. Te iuwha pia, laua kumul poko aonga le kai kumul poko aonga. Ia na fo ua a mata e nei au na le tua, ua a mata mea i la o ina lo upo le tua, i le nei tausanga. Ia o le tūlanga le na o lo iai i te minei sunga i whaia onga e o fia i maa ua nei. Ia o lo maua le fia ma le whātua i le tua. Ia i le au unanga ma mea no whaua mai le tua tau na whaonga i la o ina lo upo le tua. Ma lo whaafitai tele lau sunga i le ulea onga mo le fo i vaenga o lo o vaia pea le anga le lei mai o le tua o le sangisangi fia o le si vaenga le sa o maua fo i le nei tausanga ma na ia tele o whanau talavou mai pe o i le o le anga ia to le si tātou fesili po o ai tu ai ngata fo i le fai onga enroll le a onga ia o le a fo le age group e mawhai ona talia i le a onga
ia wai pe o le mele sa va i fo ima fia le loto nei tausanga o le anga ia to nei fa na tolavu wa tato wa ai nei vai tau ia i loto fai ngofie ia le tele o me fa to sina ina ia tato fa na ia fa tai fo i pe nei sauno i nei au au na fa no i no la to tai me fa malusia pe i le ngata i le ekalisia ia lo o la vai talavu le wanga i mai wa le tau malenga fa lo o le tūlanga pēa na e sau no mai. O tātou te talo ma o loto fo i whina ngalo i o na le tua o le whanau tala vau. Ma lielo. Ia i se me occupy e lo na tau taimi fo le whaale ngana. Awa misi lo le na ia ua la fo ia vau mai pongsa ia ma le whiri o le pongsa fo le whao atu taimi o nei whanau. A le tātou te talo i le tua, ia whaonga ina le autalavou o le taimi nei, ma le numanai o le ngā ruenga le tua. A le tūranga i le fisili po le ale tausanga whaatapula. E le isi tātou tausanga whaatapula. E lai fo ia welcome ma nei tina, ma tama ua matutua atu o nisi a whaia, wa o le a onga ia. Sa ia i tama nao le valu se furu tausanga. Ma le fitu se furu anga, le leon se furu. Ia, o le taimi nei, e leo iei se tapula a fo i le lewa peo, le ia fua i lunga o le iei o le nau i le tama po le tina, o lo iei le nau ia o ina i le upo le tua wa, le tatua onga ia. Ia le ngata o lai wha Samoa. Ia, mo nai o tātou tangata mātutu. Ia la fo i wha Peritania, ia tātou tusi mo le whanau tala vau. Ia o vaenga na se i vānanga fo i la o atu le tamititi aonga i lunga i le level leo, le PA ma le master. Ia o nei lo tūlanga fo i le wha Peritania no lecture wha Samoa le wha aonga. Mali. Au la loa ia le tasi ma le lua. Ia o lo ia le so swani le na wha aonga. Ia i tūlanga o le ngangana. Mali. Malo, whaftai lau sunga i le pule aonga mo le whaailoina fo i le vaenga lea. Ia, lono inga le wai whaafunga mai, sa moa e mesele a ingo le tala le. Ia, ele ise tausanga whaatapula ina. Ia, wa ulawa e whaima moli mau. O le sa i fo ise tama matu o salo o wale fitus fulu. Tausanga. Ia, ena whaau ua. Whaftai le tua. Pe o le wai sauno. Ia, ele ise age group o le tatou aonga tuspa ia. Ia, paule finangalo sunga i pule aonga e maise o le staff. Ia, o ai lava o ia i le ngā lala. A wale whaalau tele ina i le finangalo le tua. Pai pe le ngai tā ua, pe o i tua i ngata, e le ngā whaiwhi au fo. Ia nau. E whaftaia i le tua ina i au auna, o tua mai ko tātou e tati whaiwhi au lo, ta manatu lo, ia. Arai mena koe a rui fo i la onga rau i le nganga pa ia. Moni lau. Moni a moro uamba moro whaaro ano, mai kua moro uamba no. Ia. A whaifo e whaafonga mai lau sunga la una ri, ina toa mata si au ngā ruenga, e ona me moni. E tātou te le whaata vini ina le fionga i le nganga pa ia. O le me moni a fio mai le nganga pa ia, i le lana whaau unga le tātou te wha me melo iai. Ma nau iai. E fio mai le nganga pa ia whaau o le mea na ti ngā inai. Ia, na alu ai lo taimi ma lau tupe te tongi ai. Ina ia whaafaya o ngā ina le upua le tua. Sesi fo au ona le tua. Ina ia whaapenao na nau i pe ia o tātou tangata uma. Ma le memonia o au. Na wauna le tua tātou umalava o tamiti a onga o a le tua. E le tau lava mai le whai ona o fo iso ta ita langona na ta ita whape ua tailoa o ta maua se mea ua lava lea le eo o mai a le taimi tātou te o i tunga mau o tātou a o onga pe i mea o le malo le tu pe o nei vaenga na wha malo si ato i fo istasi o whape o umakua o ongu se fu e po fiku se fu pe o le sau romai le u tailoa o le tamale na wha ue varu se fu tasi Walu su tasi tau sanga len fa u sanga lua. A o tua le aonga i taimi fo pula aonga sunga ia Pastor Charles Reed. Ia na fa u ai fa ia aonga o i tamiti aonga o taimi na fitus furu i tu lima. Ia le vaenga na mai ke fa ro tele atu ai i seisi o fa fonga mai. Ia lai ai le barrier ngā fuinga le na e te manatu.
ua o makua. Ia. Malo, whaftai ia, vi ia le tua, moni lava whaamaoni saunonga. Ele ai lava se whaatapula aina ele ngata, iso stoai ngata. Ia o tau sanga fo, ele ai se whaatapula aina. Maua le wanoe te ulu whale atua, i pei o le moto mal whaalinga le nei au. Ia te ulu whale mai e au ina i tātou. Ia tātou ulu whafo le au na ile ka le sia o le malo le atua. O lo enga lue, mai se lau au na le atua o lo whapena, o na whai matai o le ngā luenga le atua. Ia o nisi, o le sili le i lau sunga le pulea o ma, o no le tūlanga fo i le. O e ia tali tonunga ese uma ia curriculum o aonga tuspa ia. Ia e ben whenua e sau noa i nta upu e te sila fia lawa e lau sunga le pulea o ma. Lia lawa ua ave ia le wha mamafa fo i o le tātou lau mua. Ia e maise fo i o le nei taimi le au tauina o alo si o tātou atunu. Ai mai se tama whanau e kalesia. Ia, pe ona iai, ia le nei fo i tau sanga maleanga i lumo le tatou lau mua maleanga whaaloa. Tai mai, ole so se au tu spa ia, so se kolisi fo i whawhai whi au e pe o ma tau uangi, o ma upu kau theologist, because o le tauanga, it's a theological college, e te tauana o ina ia, tūlanga i o ma tau pu whale tua, tūlanga o tau pu fo i lele onga le taua ia pe taila o lo ia fo e tele am tau polo pe tai pe o le whawhaila unga o le whaliliwina o le tuspa ia ia o au wala e su e le tuspa ia o me tau tusi o le tuspa ia o perfeta te tele, perfeta la iti ma le ano anoa i o nisi me tau pu maik le fo ua tatou waba ai i le nei fo i vai tau ma le anga inga i luma o le afo i lele o le soifuanga. Leo o tātou wha upopora i ei maik mo le mta upuru nei o le malo le tua. I te tonu o le curriculum o le nei a onga. O na o leo o i se le vasili ma ua watu ai le tali a whafonga mai lo tātou o tunu Samoa. O na e tele na i taimi sa ma fau i ei ma wa ai i ai le vaenga le nei i lau sunga maik. I le taimi fo i sa tau fale i te te tonu o le au tuspa i le tasi le feiva se lau valu lima. Na o whaalonga i lole i le tala le leile nei e Yesu. E whaata tau i le malo, le langi po le malo lo tama. Sa te le se fesiri sa au mai lo ma fau as a student. Na o manatu le whapea. A whaina o le fe au lea ma le tala le leilea, ia po le manu lau tifo i lea Yesu maik. Ia le. A lea la le o i kukongo sa unkuspa, ia awana umano tolu tau sanga i li whapeanga a vea i ngei mkau. Sau fo i lea i le isi la sanga e le i a vea i a sa tu la i se fesiri te le i lo ua ma fauna o a ua ia. A whai nga onga kukongo le mu, ia o onga Yesu i le ma lolon tamba. A o lea ele o i kukongo se curriculum sa unkuspa ia. Ia nao ana i fisiri mai ki ngisi fo ia siri aku fo i lea kama mai. Mai ei whai longa maurulunga. Ia o le tali lea na au mai e le i wha maria ina ilo ta ita loto. O le tali. O le course lea i le malo le tua. E le o ava noa. This course is not available. Ia kia ua ia nga o au malo uvai vai mai. Ngo fisiri. O le a lea wa ngofa feo lea i eile kusikula fongo le malo o le afionga lea tua. Na lailo na ave se tua lalo matusi e foi si au tama i tusi ave i sunga i foma. E ana le nei au unanga. Lea la ua lein te tala mai le tua lea manoa. E wha o popo le nei mata upu mai. I te tonu o le curriculum o le tatua onga. I ate au. E leo se maka upu e kau wha o popoa i ai. O le maka upu e kaunga lau o lunga i ai e me kaua angkuspa ia. Ai uile. O le awa noa ua maua. Tatu ai lea manu o ulu mai. O leo whaatanga mai lunga. O tala mai lunga. Ia le wha o ina o le nei mta upu i tono o nei aonga tuspa. Ia, maolo si le fiela. A whai te su mai e te aonga. Tasi le nei mta upu o le a whai aonga ina whai aonga. O le malo le tua. Wow, i ele tua whaftai tele lawa mo le tō whama maufo ia mai se o le wai pe o le mea lawa le asa o wawa ai fo ia uia i le lo taulu whale atu
a o tauina fo I le lau mua. O le mea leo ia toa le loto. Ia no, kira. Le la vai whalongolonga tui matoto ai lau sunga I le pule aonga. Ia sa o la vai nei o tātou tama, tai o tātou lau mua. Ia le tūlanga fo ia wani siom tā upo le mālo le li. Ia no. Ia e whaftai o leo wa tātou maua le manuia e le ngata I au kilangi nei. Ia e maisio aonga malava le tātou ia malamalama a kape Paipo College I lalolangi a toa. Whaftai o leo wa tali lalu sili lea. E pe whiona e sau noa I le whatulangana fo I leo senga pe ona I tausanga mua a nga I tausanga wha ia o le ase polo ni whailonga fo I le tausanga mua ia o le ale tausanga whaau o le ia matulanga umala whapena. Malanga whaaloalo. Tai mai, au tali atu rusili le I tūlanga nge o meo whailonga mai. E tāua langa wha mai, I le ka ua whailonga. Ananga langa roi no kaimi marau pupe. Oangi ewa kua wha makamake kele runga o ofisa mara wharisa. Keu pia? Ia le. O le tūlanga I le senga mua mai. O le sistema le umar whaatulanga I sunga for CEO por whatua ia Simotu Williams. O le tausanga mua ia a complete lau tausanga mua. Se furu lua matau. O maua lau certificate ka o le certificate of completion. So se whaamalo tele wa lau tausanga mua. Ona e o mai lone le tausanga lua o ina la le su e mai. Ia po le diploma I le taimi fo matou ia. Umalo la le tausanga lua le umawa I le Ia ona e la aro le ilunga I le PA, or Bachelor of Art in Biblical Studies. Lona winga o inala e sauni ai o e mo le tausanga wha. Tausanga wha, me tausanga toru e wha tasi tonu ala tātua o ngai papatoe mai. Ia o le tūlanga lana na o le whailonga e mawai o le PA. Pe lala wa lau PA. Ia ona maualona o lo amanoe te o I fo I whailonga leo le master. Ia ona I waenga na mai ko le whaavasenga ino vasenga e tu sort fasili. Ia le atua. Wa lo te wa ia tu le se fasili le soso. E tala fea unga ma le whai unga o lau saunoanga. Wa ile mfain wha u pe le tongi el pili. Pena e saunoa po le ale pili o iai. Tausanga mua, lua, ia pe ona iai fo ile tolu mal wha. O te leo wha mama venga. Nana sa la fo I si tautalanga na whai. Nana wa yaso I le urwhale atu le tausanga mua. O le tūlanga sa iai na I tausanga umawai. Sa se lau lima se furu le tasima le lua. O le tausanga le nei, o leo o se lau tāla. O le tausanga tolu ma le wha, sa se lau walu se furu tāla taimi nei, o lau te sia uma le tai se lau tāla. Se lau tāla la le pili I le poloka e tasi, no nge tolu vai asu. Ai se lau tāla e tutongi o e mo le mata upo e tasi. E te lea alfa mama venga. Ma lielo. E fia mta upo le tausanga? Sfulu lua mta upo le tausanga. Sfulu lua mta upo le tausanga. Ia e se io o le tausanga wha. Ma wai credits e wha I le mta upo e tasi. Ia le ma lo whaafitai. Nea la ua whaafonga mai si o tātou atu no. Ia mai se niso I lātou le ua a mataona talatala no atu le nganga o le tua ia te oi. Pea wheo loo I ngā lala pea I le whalau tele ino le sila fia I le fionga le tua. Ia o loo avanol tātou lau mua. E leona saunua pea lau sunga I pule aonga wa le sama ua I lau saunuanga. Mo niso I lātou o loo whaafonga mai. O le alava lai matala tātou enrollment I le taimi nei Ia, o le alava pea ana whai atu I le taimi usola. O le ua fitoa uma le veason te nei le poloka mua, tolu mai aso. O le lai a matana nei le poloka lona lua. O le tūlanga lava ia I le mea te tau ona ia e uma lo le poloka tolu. O tātou le toi tali ia lo se tangata fo I le ratu I le tausanga mua. Lo winga le tala fo I le kusa ua whaila si tuwai. O nei te le la launga luanga I toi whai catch up I le taimi le ua. Ia mataupu ia tolu o uma. Ai le whapeo le atapuni e le amano e le mautele mana o te la tua te aonga. E te susua tua te aonga pia tua i atu. Ia lona winga lai toi nofo la o I wha umai se mataupu tolu. Ia le tua I le whai. O le tūlanga nā le iai. E tu so le whafsili. O lea ua a matanei le aonga.
o inga le te le ale ma no mai Moni lava, le fotoa tu se le fotoa upon ta mo le fotoa umar tonu vai aso ia va pefo e fa fonga mai ia le le tolo procrastinate Amen. e le o se mele le fo ile me mo lo le no e fa fonga o tauona fa ma ita to le nga po ia ta tu pa o nga no me o le fina no le li Malo whaafitai lau sunga i le pule a onga fo i mo le vaenga ia le ua saunua manino le sunga i pule a onga i le ngata i le tūlanga olo ia i le a onga ia olo matala pea le avanoa mo i la tau e fia ulu fale mo le au tawina ia e maise o mta upu ia ma le tūlanga fo olo ia i tātou lau mua ia lau sunga le pule a onga le nofoanga mo le nofosilafia i niso i la tau whaafonga mai ni vaenga o le aso ia i papa toi le lua se fulu sorry Mike o Renfield Road Numero iwa numero nai ai le tātou malu le kalesia wa tonga le tua ia na lave te maua iei o lo foi whiaorisunga ia Charles Reed ia e manai ai o le malu e manai e foi a tūlanga o lo iei potua onga ia o le nofuanga le nā leua uma na tauatu o le numela iwa mai o Renfield Road i papa toi ma lo fa time salo time ia ona to atu le lunga ia le contact ia au tato e treslina ia e te sua tuai a wale restalaina ia mo tato lau mua nei tausanga pe afina ngalo ia ile tua ai mo le time nei ia sau no ia lau sunga ile pule aonga le mai mo fa fonga mai foi ona yo tato tama sunga i fo mai ia e mai se foi o faia onga ia on tu spa ia fia le ase fala i au foi ia o se fa malo si foi ni vai ngo le aso il fa fonga mai o so tato ainga faia onga ia e mai se ona yo tato tama ia malenga nga fa alo o le tato ngaruenga pe fa tasilava fa fonga mo foi ia le sunga Dr. Yeti Mangeo mai se fo pa lepa sunga foi a Benjamin Williams ma Simotu ia o sunga i Pulea Onga o Presidente sunga i Whaia Onga ia o le ima PC so se vai panore nei lano langi mo o ieri tatu o unanga wha malo wha whataire ngā rurue na tua fo i le mawhai lava o na whaangaloina o tautala atu fo i a lo nei tangata wa tasi wa sunga Mike ia le upu fo i lele na ngā rurue isi a ua tatu o mai i la la tau ngā ruenga le mawhai o na whaangaloina ia wauna le tua po lo sunga i fo mai ia maise fo i o le talo ia ma le nei whaaringa o le nei a whaaringa e pe au na o tautala so fo ia ui e le tano taimi ma wha beatu o le whaaringa le nei o le whaaringa whaare malo lo tātou ngā rurue ai tātou tele o ngā rurue whaalau tele le ngō se lotu o se minsi o lo tātou ngā rurue lava i a onga ina ia whaalau tele ai le pule le tua i le lalolangi le nei polo na malo ia whaamrui atu ia tau sunga wa se e fo ilo mātou waa te li tonu foi ia roto tele o lau mua na fo wa mata whaatasi le nei vai tau ia we wish you all the best o lo talo atu ina ia ngare leile atua tau lau o le wha moe moe ia whei roa i fo ia tātou wha unga me le wha moe moe o lo ia i le tātou wha moe moe mo Wellington nei le wha unga nei tau sanga e lofa tele atu le porkalame i le nei vaenga o le afiafi o le auli ia mai se fo i o le tātou aonga i papate toi ma lo whaafitai lau sunga i le pulea onga ona o le fesili mai nisi o le tātou a inga sa i sau noa lau sunga i whaafenga inga wale sa i tūlanga fo i lea i le tātou malanga Israel ia pe le ase fuafuanga o iai pe se malanga le nei tausanga ia po le lumanai fo ia ma se tūlanga lo iai se wha moe moe lau mua mo tātou malanga Israel malanga nga wha alor ia whaftai te tonu i eile upu ho ele mai o kako e ka mo e ka kailanga lenga o le korosia le lenga le o sa u matata ai o lo ia lava ia au na le tua te persunga i le ia malele i sei le taita i o le Emmanuel International ma sunga ia ti le lei ia o le sunga le whawhenga le Prince of Peace le Assembly of God
ia pe o la ua ia mai ke o ko i ka ko fa ko ko ngere vengo fa malanga ia la se e te longa e tau no fo ni malanga salo le ele sa ofia le tau sanga lo ia malanga sunga ia timo le alia tuas ia le nai ia sono au kuso se ia se fulu aso malanga le ia fa ia fa so ta i ba fa wa nga talo fio le no pa ia salo se malanga ta tua ia le so mai ia na o fa pena tu salo por tau so fo pe tu sai ta tu fo fuanga me fi nga lo ta tu tai ma lo fa tai ia mole sila fia ta tu ainga ia lewa tali manino sunga pulea onga ia salo i mo atu se si fa poponga ia po se si fo tala mo le ta tu malanga Israel ia lewa fa ilo atu le malanga fo al tato wa onga o lo tapena ina le sunga fa fenga ina ya timo ia wa le sa ta ua fo i le tato CEO tau sangalen tani e ia fo i credit te mo i malanga le ya fa pe te malanga i le malanga al tato wa onga le tapena ina le sunga fa fenga ina ya timo ai mo le atu langa fa tai tele lava si o tato wa inga o le taimi nei ia i le sila mai o si o tato wa tunu lea ua o avatua i lunga o tatou screen. Ia, saisi vaenga fo i o tatou wha moe moe o nei aso i le susuma i ai o le sunga i le pulea onga, ia e me se fo i o le sunga i le fo mai. E tusa fo i o se moe mitinga e maise o se tō whama mau na tā pena i ai. Ia e ala le i le tusi sa tu sia, ua wha ingoa ina, ma ainga al tuspa ia i le malo le tua. Ia na wa sila mai lungo tato screen ia ole sila vaenga le o tato fatal no anga le vaenga le aso le ole tato wa nga ia ole tusi le wa uma ona ia foi inisio ona le to le wa ia la to tusi o lo fata winga time nei ia ale la ma sa vali mali atu ma le sunga le forma ia inisi foi o facilita wa ai mai se le fa mala mai no le tusi va ainga tuspa ia i le malo le tua ia pe nai fa Britania biblical perspective of God's kingdom ia nei la va ainga le uli mo le atu le nganga fa tai tele la va i lau sunga i fo mai ia o le o tauli maina le wa sila mai lunga i tatou tusi le e fai asi mafo al tusi fai si mafia fio al tusi ia o lona winga e te lelo na tāua te lelo na o ngā e le na au na le atua ai mo so se tanga te pion sa no le au na le atua o lo nga lala pe nei sa vali o le tala le lei o le malo le atua le foi e fai ma na vatau o tato misiona tato au nanga nei ia tala i le malo le atua fa so tangata ma ia tato pulea o tato si manga i le mana o le anganga pa. Ia, nei la vaenga o le aso, lau sunga i le fōmai, ia, i toi whaafitai tele atu. Ia, o le fōwa maua se awa noa le tatou TV o le malo. Ia, se i tala pea le nei whaatou whala inga o le tō whama mau. Ia, e tusa o se moi mitinga na tuina fo ia le tua i lo fina ngalu. Ia, ua lava nei sa vali, ia, i le nganga whaaloalo. Le ase la ngona na lau sunga i le fo mai i le ulu ai taimi le sa ta ua i se vaenga o lau sau noanga ia i le ulu ai taimi fo i na ua e suatu mai vava ai fo i mai i le sa vali nei ia o le ase la ngona ia te oi na ua e pe le na sa no e te fo i mai ele fa malia ina ia lo fina ngalo fo ia sa iai pe ale ngā lala ai tatele i o lai nisi o facilita ua se isa uno ia lau sunga i le fo mai le ase a fuanga le ase faa moe ua wa iei lo tali tonunga pe iona ta faa soa fo le nei aso e le se taimi titi na ta pena ili nei faa moe ia e tuina atu malenganga faa lalo se isa uno lau sunga i fo mai tusa mal tatou tusi ni vai ngole aso malo faa loa Mike o te whaia fo nei tala ma le whamo lano lavo le loto a whafonga le tātou tunu. Ia ona le tua me se foi ia o tupu mai e ma so stasi lavo whaio na sunga foi rifo mai ma e o lo ua mautofi ma sunga i taitai sui o komiti whafoi
Ia ona o le lava ia I lunga o le Polokalame ma le whaatala noanga. O le afuanga o le vainga o tusi ele nei tusi. Ia pea no ta ua le teimi ua sola. O le tasi le awheiva se lau wanu lima mai. Ia. I lo tausanga mua I le autus pa ia. Sa iai se misionare na malanga mai Amerika na whaatanga le sunga I pule a onga sa iai le teimi. Ia e la unga I le chapel service le a unga na whai. Ina o tūlai le nei misionare malaunga. E li whena na launga na whaila na whisili I tamitia onga a lau te nofo mai pito I tua. O lau te whaia le upo voile le mai ko le interrupter. I nei misionare pāna langi sa iei o nei tina e to lua. E whisili la le au ona le tua. O le a le whe au numera tasi na sawa Iesu pena fio ma Iesu le lanolangi. Masalo pe ongo le fiku lima ka se I runga na sunga mai. Ia e mai e la tali umai e le fo uke I oea u iei sa ukari e fo. E mata mai e le maliu o le tato o lii. Ia o vavenga o le langi o se oli. Ia o le whamarolongo mai whai vavenga. A o le mea na ua foi. E le I whai mai le unga lia sa. Ia nga koe ngongo fole I lalo ta maiti ala u te vai mi fo ia lava u ia malo uofo. Ai wha mai lo leo le saunoanga le ona le li. O le mafua anga numero tasi. E le I wha mai whanau ona le tuese se kari ngai kamaki. Moni lau. O le ngā fo I le langona ma le whae tete lava I leo whaafonga. E leo wha pēa tu fo ita ia ma le Polokalame. E se kari ia ngā ave kamaki. O le tali o le fisili, o le mafua anga numera tasi na tawa Yesu, foi mai la ona le li. O le tala ina, o le tala le lei, o le malo, lo le tama. O ina la pisa e lo se nga e voi le mai ki ata ita. Tate mafua fau. A faila o le mafua anga numera tasi le na tawa Yesu. A le lava lawa o mamaka o por nga kausanga ele o avea ise maka. A va pe fo I afe ise fai au. Ngā whea ia pēr kā ua le mālo I kongo le kuspo iu. Ia ai ngā ngā kongkongi whamaka I a pēr o kufo. Ai le mkua kūle le iai ma ilo mwhamaka la po le ane uinga mo I ana o le mene. Ia le fuanga ngā la sunga mai. Mālo. Pāwhitai tele la vai lau sunga I fōma. Ia wai o tele I whānau se I tūlo le whawhona se o tātou atunu. Ia o te whawhitai le atua. Ia le ua le foi wo u tau lima ina. Ia se moi mitinga fo ye tusa ma le fa moi pe ona sau no le vai ngole aso. Ia tato ai nga o te pole le o te baba ya tulo sunga fo ma. E fa sa mo tato tus ona le wa mai le request pe fa sa mortus o le tus. E fa sa mortus ya le pe ona sau no atu sunga fo ma. Ila le na matala no le fe Polokalame. O le tusi sa fa peritania ma le nga fa lo le pe ona sau no ile ma mando se o tatou ainga vainga le. Ia, te loanga ngai subheadings, ama heading le fa peritania. Ia o le tusi atoa ia fa sa mo. Sa ia fa mo ono tūlanga fo yo le meo fa ilonga no sunga mic. Ia. Ia mana tu e tauna fa peritania fa tai fo I sunga I fo mai sunga ia Dr. Yeti ma sunga ia Ben. Ia o le fa tanga ino tusi le fa sa mo. Ai se iei si teimi. So ni mai le ri. O le tusi le se tusi fa fero I fo ina le autola vo ia. O le tusi ai pe o na sauno. Ia o se va ainga ale tusi pa ia. E le o se va ainga se lotu. Po sa uva ainga po se sila fo I se. Le o le va ainga ale tusi pa ia. A nga I tala le leile nei o le malo le tua. Ia o le tala tuai e le fa soa mai le fengenga fou, fengenga tuai fengenga fou. Ia manisio vaenga o lo, le mo se ava noe tala ai. Ia pe o nai vaenga na le, pe o saunoanga sunga mai. Ia o le fa sa mo le tatou tusi. Malo, whawhitai, lau sunga I le, fo mai fo I mo le vaenga. Na o se fesili, o no leua, o te talitono, o leua I tusi, leua alu I tua, leua te le tusi o whaatau e le ainga o le tala le lei. Ai, o le ase tūlanga o leua o umona launch le tātou tusi, ia, mo le sila fia fo le tātou ainga. Ia, mai sau no manino. Mo I lātou le lai fia mau al tusi. O fea e mau ai le tusi. Ai pe fia fo le tau al tusi. Ia,
ma le contact e whapena o na so tai mai ai. Ma le ngā whaalon? Ia, o le tātou tusi, ia ua umanga launch pen sa noa, ia ma whaatau ia e nei whi au sa ia i le nāsu sa mai. Ia le whaua umana whaatau i le tātou a onga, whaatai fo i le tātou staff, Misi whao nei tamuti a ongo, te roi le asi sero tofu ma le tusi. Ia ma nisi o au nā le tua i nisi o ka le sia. Ia o le tau o le tusi o whaatau i nei, mai pei a fo i ona tātala noa. Ia o ngā le kongu kā fo i o le au whai kusi la ko. O le tūlanga le ia e limas furuta la New Zealand. Ia le tātou tusi. Ia o le nofoanga mo wai. Te lo le la mo ia mai se si va engo le tusi. Ia ma o lava i lo fale i le lua lima o harania. Ia masalola atu atu sunga ia Mike. Ia le telefoni ia le tina ma unei foi. Ia e mawai se te mwhai ona e whaafsota i mai ai. Ia i le tātou tusi le te minei. Malo. Whaaftai tele i lau sunga i le fo mai mo le vaenga leo. Ono le wa matona fesili me tātou a inga le tusi. Ia o le tūlanga na le tātou tusi. Tusi e whaasamoa ia o le tusi foi. E lima sulta lalo na tau. E whala tusi ia le wafa mtu mai le sunga le fo mai. Ia first come first serve. A mana o mia nisi kopi. Ia o le afa pena la vao na talo sanga i le tātou tama. Ia wa nisi e mana o mia. Ai eilo tali tonunga. E mana o mia e tātou uma. Le a inga o le tala le le. Le nei tusi. O na e tā ua fo i au na le atua e maise. O ai lava e ngā lala le nei sāwani. Ia wai e lava tali tonunga e pei fo i ona whailo o tultele o taini. Ia ele whaatonuina fo i tō wha. Ia ele le iau wha malamalama vai liu le ala sunga fo ma. Ona o tele o la fonga fo i o nisi o le tātou au fola. Tu lo lava au na le atua. Ia pe kau mix up le gospel le o le mano le atua ma nisi o le tala le lei. Ia le lei lava o na nofo malamalama si o tātou ainga. Ia mo le anga ilu mai. Ia tātou tamu mo e umai i le laina e tasi. Ia pe te musu lava e watu si sau noanga fo i le mai tau mai si o tātou ainga. Ia le lei au na wha malamalama. Ona i nisi whapena au na mix up ingal malo le atua ma Yesu Keriso. O le tala le lei, ma nisi tala le lei. Ia le lei ona sau no pela sunga le fo mai lea vai liu ma le ngang whalon. Aftai lava mai mo le ava noa, mo lo whaaloalo lava o te tala fo i ma le ava tele. O lo whaafonga mai tātou tunu. A mesa lava le au whainga ruenga. A o le tā ua mai ko le neife au moa uai. E pe o ta maua i le lotu tele roele le au noa ma se fefe fai atu se tala i winga i le mele. Ona o loo uwhaasoa i nai vaenga nei. I le esenga o le malo le tua ia matulanga mea kau whainga whaatapua inga po le religion. Man tua foi ia ele ai se tangata o ai se tangata le taulia po tangata le taualoa po tangata sa matua ola i le anga sala i le taimi o le tātou li imai. Sa fetu o Yesu pe sa condemne Yesu. Na o le au whailotua e leo le au whailotu umfo. A mesa le au wharesaio ma le au tusi upu. O tangata ia sa matua ma mawha upo Yesu na ave iai. Ia o leana tā ua Yesu nisi na o nai vaenga naiti. O la tau ia ua la tau sa ili mai ia tangata mai le mamao e o iai. Ai o mai e loko i le nako loko. Ai ka pungi i ka ngaka ia le mano le tu. Leila o nai vaenga i ua leina iai se la ngona lava i sota ita vai vai. E te tau na silafia. So se tangata lava o lotu matau sua fo Yesu. Ia le tāua tele o le tala le leila nei pe whiona sau nore o sunga mai. E tele atala le lei. E tele fo i gospel. Ai tasi ala gospel nga la unga Yesu. O le gospel o le maro le atua. Tātou tia o ina fo nei fo ia onga le o le gospel of Mark, Luke and John. O le tala le lei ia na la unga lava Yesu ia. O le tala le lei po le gospel o le malolo na tama. Pe whiona whaau o ima vea mau wha vai o le nei fo ia unanga wha whaifu sunga ia mai. I le lotu tele. O le matai o loe le lo sufa fo i po sufa a mai. O lo wha pia mai.
e tala ina atu fo i le nei tala le lei. Olea, o le malo le tua, ife, i le atu lau uma e whaima moli mau i tangata uma. Ko ao o mai leo le mere kau ke mga ngau i ranga kanga. Ia le li. Lau inga, po a lava isi mea o lo tau whai le ti apolo e whaafefe a i le tangata o le tua. E le aise mea o fua ia i e le li i le ngata anga. O lo o fua i le, o le tala le lei o le malo. E whaalongo i tangata uma. O le ale sawa o ngā ruenga le pōliuli. Ma le aufasio te tangata ma lofo o lo fitaua. Ma lo la whaalia linga o lo la tau malos. E le o fua i nā mea uma le tana le leipe a whaitaua e le mātai o sufa. O lo o fua lava le i unga pona ngata anga o le ralolangi. I le so'o ai o le ralolangi i le tana le leila nei mai. O le malo le tope whaona o ta ua le tele o taimea i taimuti tau talaita i tei e le nei fo i matau. Nei lava matau. E le lei alo tātou mau i mea le lei. E le lei alo na tātou whapea atu i le taimi o la tātou lau tutua i lumo le li me whapea mai lo tātou li. Na e whaia le mea nea whaia ki o e whai mai. Whakusa ki vi e ka lai ngā kwa i le kala le lei lea lana tala le lei. E wai ma whai ana o tangoa o tu whaatasi ni vaenga le lei o whi au nei lona lua i Yesu ma ka ur kala le lei. Ai le o ma whai anga rula o e se aile me moni ai o le tala le lei a lea na tau i Yesu ma wha manino i Yesu o le mafua anga lea na sawai mai. A wai le ina na i Yesu le mafua anga po le purpose na sawai. Tātou te iloa i le mātai o mata upu e whāho i polusu tolu fitu. Ia o le ma rekom tau mua foi po sulfa sul lima ma tolu ono ia o le lukom tau po fa foi po fa tolu ma le on sul valu tolu ono e o fai ungol tau la manino ia mo mau la foi evangelia nei ina ua latou vavau Iesu i le tele o nuu sai ei tatou no nofo ua malilia o matou roto vai vavenga ma whamarolongo mai marturingo te moni ai manino ar fitarenga Iesu tatou atu inisi a ai se i o ta la ia tu i le malo le tua a wa o le mafua anga lea na awina mai ia. Te peila o nei vaenga na ia ua mafua ia na ia se manatu i lo ta ita nei tangata whatau wa ina ia tu sia fo i nei tu e so ni atu ia o na le tua me se fo so stasi lava o lo nau ina ia matatalo li talo hoi le mai ia o mai lo malo ma ia fai lo fina ngalo i le lalo langi nei fa pe ia na fai le langi ta sila lea mea whai ngā ruenga whai so sani atu i whātau nuinga o le tātou saimena i o le tātou tusi lepe o na sauno i eile sunga ia maiki e whasisi ratu i nei vaenga o le tātou programe. Malo whaafitai. Salo ele toi umil tātou taimi. A le ua sauno manino le sunga i fōma i nei vaenga o le asu. Ia wai paufu ilo le tala le la ngotasia mai atanga tau. O le alava le talito numa ma le tu a inga tapu inga. Ia wai tofu lava taito nunga ma le la tau tala le lei. Ai atato wolo e tala ia to le tala le lei le o le malo le tua. Ia la ngotasia mai lava ia tangata ma lava o ilungo nei fonga i le ili. Ai o nei vaenga o le aso. Ai le i fai wina le whaasoa ma watu fo i le avanoa i le sunga i fo mai. O te whaita wina sina vaenga lava le o le tusi. Ia ona watu lole mal contact o tatou tusi. Ia ona tunatu lole le sunga le fo mai mo sana saunoanga whai u. Ua tusia le nei tusi mal wha moe moe o le a avea ma wha manuianga o lo soifua sa ili malo. Ai le ngata i lea o le wha lau te leina pea o le malama anga i le tupu o Yesu ke riso malona malo. Ia avea le nei ngā luenga o se toi whafangu a o se toi wha manatu i loo nei tangata ai maise o lo tau soifua ia tātou maua whatasi le oa sa avea ma taula inga o onga a le alii o ke riso Yesu o le malo le langi. O le talo ia lofa le ngampa ia o tātou soasoani e tai tātou taito tasi na ia mawhai o na e maua fo ye oe lau oa e ala i le neitusi. Ia awani avea o se oa nātia. O se oa nātia pea a ia tātou maua male fia o na tātou a leanga whaatasi e lea i lona sosia male tamau ainga. Ai maise o le mātalasi o whaamanuianga o lo a fifi ma ta au i to tonu a o onga e uinga i le mālo le langi. O le tatalo
ia whaamanu ia tele le tua mo oe o le a whaita wina le nei tusi. Ne ia whai ai oe ma whaamanu ianga mo nisi. E le isi la fiaina le nei fe au tāua o le malo o le langi. O ka le waria tu inga mala o ia o taitai o le founder o tātou Kingdom First Ministries International in New Zealand, Australia, Samoa, mai le tausanga luafe losu maltasi na whaavaina ai le nei ngā luenga. O lo alala o ia au kilani, ma ngā lulua ai le ngā luenga le atua. Whaatasi ma le whale tua ia heda, male no whaalo, whaamanu ia tele le atua, mo oe a o whaitau wina le nei tusi. O le tuina atu lewa no muli nei le sunga le fōmai ia o le contact la le nei le wai whaafonga mai le aso nei o se whaamanu ianga ia tea e lua o tusi e ua o umon whaatau o le numera le altina ia heda o le olua fitu whalima o tolu lua olua fitu whalima o tolu lua ono le ua te le tato request i o sau al numeral na ale moale tina ile numeral na i ono fa so tai mele tato officer olua tasi lua valu tasi o fitu olua tasi lua valu tasi o fitu ia pole numero vili fua amu ia voyeli le mo male numero vili fua o valu selau fa lima valu lua ia petanga i mai nei tato officer fa salau ia i le lua Station Road i o tau nei kai mana o mia sautusi wa ainga tus pa ia i le malo le tua ia lau sunga i fomai sa i sau no ia i sau noanga muli ia a wafo i le whaafunga mai o si o tātou watunu ia tusa lava ma le nei wha moe ia mai se fo i o lea ma watu ia o le aso atai au le tu ua i fo i nei atunu ono nisi lava o wha moe ngol malo le tua ia isi o tātou watunu pele o Samoa. Ia e mese whaafunga mai o nei o tātou tua asina sino le tala lei ma le nganga whaaloalo. Whaaftaira ma mai maro o whaaloalo ma le awa tele o te whaaftai e tuai lau sunga mai. Ia mo le awa no le tātou ofisa tātou TV po le unanga nei. Ia ono le awa no o maua. Ia o te whaaftai e tufoi i lau mai mo sila mai Samoa. Ia o le tūlanga lava o mwhai e o na tautalatu le atali utu inga mala. Ia ona o le whiau o le malo. O le whiau o le malo. E tasi asi upu na o maua o wawa aile tusipa i ere o ta ua whaalua le upu lea o lo ta ui le mātai o mta usulu tolu wa usulu lua. O lo ta ua i e suna tau whaoa mai lava le malo le atua mai le taimi o Ioane le papatiso sa i o mai anei. O lo a vea fo'i i la tau o e tau whao. Ia leli. Nga paua leo le mea o lo o tau ua e tātou te tau whaoa. Te loi le upu e masani e o tātou tua au te loi te whaanai whaafonga fo'i e pēr whaafonga mai. Ua tātou o le teimi tufi tau whaoa i mea o le malo. Amen. E le o ka ua mai a kufi kau whaongi mea o se loku po se ka le sia mo presia me o le maloa o le tua o le nai te sa ilia. Pe te taritonu, pe te ioe i ai pele ai. Na ona tutu watu ai o tawhai lau whaafonga mai le vaenga le asonana o te tununga e leo se eskengi le nei awanoa. O le nai te sa ilia le malo le tua. Ioe, ua kako walava le kako kau whao mea kau roku ari mai. Amen. A o lea ua au mai le lu ia i tātou. Ia o lo tātou tau whao le malo le tua. Po whea lava le nai te whaafonga mai ai. E te tauna tātou nau i tau whao, i le tūra whale anganga. Man tua le malo le tua i le o le kau whao, kei pe o le kau whao, o le attitude for le tau whao, o le polo le kapi, po mea ai tu laulava. Ia ai tau whao i lau loto tele whale anganga. Sa ili malo, man nau i mea whale anganga. O wala i e tātou te tau whao, ina i e tātou sao i ai. Pea o le taimi a whio mai ai, lo tātou ri, au le memoni ai o lewa i nei le malo le tua. O sili o aina a maia, na a mai lama mtoi restore mai e Yesu, lama ia langa na ave se i le amatanga. Ia o le whaaftaila le nai whai ua i le tala i le nei vaenga le aso. Whaaftai tele lava sa moro o tulu pele, ia tau tō nei ta mama tina mātutua o auna le tua, ia mese so stasi lau tua whaafine mauso i le tala le lei,
ia malo lava i lo ona sai ma lo whaatangaina o le nei polo kalame mwhaiona e whaafonga i le ngata o le nei teimi o sei murumuri ia o te whaamanuia atu ia te oe whaia o musui o se o to lua ma te whaamanuia atu e tusa o lo pia whaifo la whaitausa o tusi ia e lima sulta la e te le se whaamanuianga mo oe whaale nganga ia whaatasi ei ma se tala whai wala vale se ngana ma wale tauta malii se upu wale atalii o tuinga mala i nei vaenga le aso ia whaamangalo mai a te au e whaamanuia te le atu le tua e tusai o lo teimi ia ma le whaamanoina e mawhai ona e whaafonga mai le nei whaatari tana roanga mai se o le whaamanuianga i lau sunga mai ka mai se fo Sara ma le whanau ma le minsu ma le ekalesia ia tusai fo i o lo lotu toa ma lo lotu sairi malo ia i le tatu o nanga le fua avea nei a no o foi mo va ai ia le o si ia le tu fo i lona taimi ia le o nanga i si level ia le talo ma le lango ia fa pe na tupu ola pea ia le malo le tu ala i le o nanga ia fa manuia le tu i le polkalame ia se mi foi le a tatu vana mana i le nei va ngo le aso ia whaamanuia atu le atua manuia le savaringa ma lava singa o le nei aso e maisi o le nei tausanga ia tātou whero i pei lumo le atua i tālo sanga o no Iesu. Amen. Sungaile, pule aonga le tātou lau mua ia malamlama kape Bible College i Papa Toi au ki langi nei sunga foi il fomai taitai o le tātou Kingdom First Ministries i New Zealand nei aftai tele mo lo taimi whaamanoina ia tusa fo i mafuafuanga na loto le tue pe ona ia ile nei aso ia o te talo ia whaawau pe al whaamalolonga le tua lau sunga i le fomai ia ua lava polo kalame o le mano le li moli te le atu whaftai tele i tapua inga tina ia hera ma le nofo alo e maise o le kalesia maise o i kalesia fia o le mano le tua whaftai tele lau tu tapua inga sa mole atu no pele ia nau sauno atu le fomai ia faifo i maleo o le polo kalame nei ia manuia tele lava singa whaawau nei aso ai mole taimi nei soifua ma ia manuia Soifua